mpanifo sesabi entifu ni ho apejafo ewo ho no mo abuzia ensama ababeto dwane se unim se eye Pakosofo mama China ene Pakosofo empanifo bi abuzia mususu se ne AbusuaPanyin Kofi Wusu eye enyenti eye echena ne na wotwe mienu omukobode mu ewo eye Pakoso ahemfi yes omo twen AbusuaPanyin Kofi Wusu no motu na de so no abuzia eno ena ababeto abonten se nyame adoma wochena eye na wotwe mienu a omobehwe so mbetu AbusuaPanyin Kofi Wusu ade so na afensonso omahwe na baabi osi lumba akwa kire wo mu eno da nchen sonso ani wodi lumba wodi ni di lumba ade no nso eno nso wahwe na wodi aba beto abonten a kire wo mu no abusua me na wokase nipa ne dia beto abonten se so mutu eye AbusuaPanyin Kofi Wusu ade so wokyere nyame boa omode no ebesi na namu se AbusuaPanyin no aye ntotoye no abusua eye wofa ya Wusu ono ene abusua allegedly enkomo a legal wife for edi no kire pefe se ofa ya Wusu eno omode no besi eye AbusuaPanyin Kofi Wusu anamu na afensonso watima hwe atoto akire ye abusua ensewe yensem a abedane eye bantapa aba beto eye AbusuaPanyin ena afensonso eye wofa ya Wusu entema ene legal wife for tuja ewo ho a enya asam keto an mepese obeka me ho kwaje nsem ni nchemu hya no so ha egu so eye Otumfo ba TV plus so ne kresa ni nim se we nim se o Otumfo Brempo hene we never know nim di nim so you aka so Otumfo Brempo o so Otumfo Brempo AbusuaPanyin yes Brempo AbusuaPanyin okay fine dem nim so AbusuaPanyin me nim so Otumfo Brempo nti ameka say list normal outcome one is a normal way na no obi endri fan ko bone charge I say me gina ba bia me dwa manu etimi academy pe bia for long say me can be bia a criminal na say me can be ntia Otumfo na nkasa no I have untimi mecheme that is the maker if AbusuaPanyin the oil no oja ba bi no dwa nanu metimi akudina ba bi o enem me kwa na my share me dey dey me offend obi o me metimi adwa manu nimdwana AbusuaPanyin wo dwa obi kra na say papa do kra no hu ni da mama me first story we AbusuaPanyin mama me first story imremu igbo bi na nya girl bi na wi anu abem wa onye beba me mama masere kakra wonya girl bi na wo bi ka so na wotwi o no na me papa ka ni o na girl is just a fine beautiful girl that's a office wonya boy what say I want who can na if you bebre utwa ma ya twere for sale for sale who ka bia ye for sale e me papa company so me papa company no ka bia ya twere ho for sale enti that girl so no wan go school enti wo ko si wo papa wo school baby a me fa bia ni a twere for sale ebi na wo kan so wonu oba no waka kire no wose ne papa companies ne for sale no so ade a obi dia wo ogina wa wo ton ade bia for sale bo hu bia obi dia wo ton so obi gina baby say ne papa company amankofu agedi because wo munima de wo mde de for sale ase what you say ebi na yesi ye kanya ebi a wo so kura won ti ase Pakoso adom beti ase adom enipa obetuma ye side de na ye Pakoso hene oyini bia no mo betumi akose ordinary men ti Pakoso hene ho a obekonsulta hene ho that's how omo na betuma ye side de na nyo oni bia na de na no ebe kwa kototo AbusuaPanyin anu asem because me say mama minyo o ma hin opeso ka mi for me chiamu ina ye so the entire yenuanom asantefuo binom ase omo yaye we ne say we were expecting say anka AbusuaPanyin started sa okasa no dimensia bam okasa no dimensia bam no now how many times or dimensia bam oh several times about 2-3 times several times because otim ko gina court ekotwa antro otimi da omoko ahimfie sei obeye se menkoye mayi ni na mensia no odi bam oh enti we ni nwanwa ne nsen
Oh, minya my here. So kasa ena na metro na enja. Say na yetimi the boy who samro or Pakoso na me. Say na enja na dia. Kasa enyanimdwa we enyanimdwa Oh, Mama, no kasa as of now, you know, the man has committed crime. Yes. This matter is not a joke. It's not like say you taking for some. I was saying taking it down. Whatever. What are you yourself? What are you doing to take it down? Mommy, say sika sempre ye ba support. Sika sempre ye ba support. The man is fooling around too much. He's fooling around. Africa, it's one person of AbusuaPanyin. No, so okay. There are so many people. Kumasi. Tell me. Tell me, I'm going asante manje da su social media na tweka ya dia wa ha se maame akosie se wa na mpese mu huru se enkrafo nyina support de yeye angonafo support de yeye ba biafo yaka ye ho abom ene ye hwe maame asemi Minyo be me maame kasem but sasem we enkrafo hene abemu no se nyankra sase so a wote se ya enipa no wona sase so a nkasa me nkasa omo babu amame na mama no nkasa nkasa no and say nkasa get confusion Mami, Emra can salute Coco Cass in Bucran, yet in Yachino. Can salute as some of what can have police station. Yachino, am I a bill? And you come out police station, AbusuaPanyin. Yes, it I don't want no more headache. When it's some penny for more for the corona, what's a more headache? And then I said, no, baby. And then you become more there's no freedom of speech. Up to now, we don't know where Lumba is buried. Committed crime. Committee. What will say? What committee crime? I know what's right. I said, come in, I'm going to get back from me. And I'm going to get friend. My hands are what will be different from you. No mahino no bia nim so no stabi wo yare munyai mudie mo se woni mami no mahino no bia nim so yare we nso na dida ho no o mahino ka o ya ma coffee atram me tie no mahino de bia o be kasa kra ye ke kan chire no no mahino asa ne ka wa ha we pato let's not go off topic here muntie me ka sem bia be clear bibia chire nyambo a abusuafo no na be take wo mu decision. So when we take a decision, we are Nessa, go forward. Meba, when we tuno. No more says, see, AbusuaPanyin for fra. AbusuaPanyin now, but no. One no better take charge. One no never say, aquapet, Bama, we are coaching baby. You see a puno. One no never know I be beer, papa, we a beer one day. One to me and your one can Abusuafo memoir, and to be beer no Abusuafo be near echo. Eno na ebegina so ama ye be omu abetimi ami achi AbusuaPanyin. Na consider. Baby a yenye de nenam no.
ye de ko ba bi a ye wrong eno na mpese huhunu abusua beba no ono na ebe take charge ne wodi ni nua no de obeye no ye de ye besu dwa ye hwe nkwam keke ma me ko se papa yes sankofa yinchi AbusuaPanyin no obeba ne first ye also ye ne say also for the right channel e de sa call tumfo ho no cost ne moa ene na yi e wo chi Kofi on to me that be AbusuaPanyin you have to be clear before that AbusuaPanyin comes for anymore tete ko pa ana make am say that's what the can want me say on for the right channel and to baby also far e correct way a obetim dia corner na nim no omo den fa sa kwan so no fan ko to na nim say no fan ko to na nim ba ya mesie no ya hu ba bi esi that's how the thing no on chere bibia mu na on fa na yi ni bibia nta na chi so onko no ta na chi so ati ase and for na bibia waye Kofi almost Pakoso hini yare no hojojo no enti no hojojo no so ta ni o na down enti ono ni man for hini so o enti abusua hini ko so hini kran so o meba AbusuaPanyin sanfu na odi ni nyina no Pakoso hini ne na etimi se otimi ya sai me di hye no wo hefa enti se me di hye no wo hini ontimi ankyera mi a na masama wa manhia eso hini so I said ye tifo from na obefa say right channel no so no na make sure no so onto obi be jana Panyin say on betu we na they also the right channel on betu no the bibia empire bo obi ni exem asem because unim ayi na omde abobọ ni nyina no di for honum ba bia omso omu gold odi de ben na so nyina no want me anyina no a on betu no because what nkofo a mo kate ni mo nso ni abrent na me say from ombetu no ntino me de ne say nyankopon ya adom na bibia successful on some pinachi san kofa yesi enchi no on for the right and sanko na nanim enko the right thing say the be ya odi ni shira ni bibia beta na chi na wetimi akọ forward anya sa de a ye tu no kra no ye tu AbusuaPanyin we kra be ye kwa bi kra na no so kra no om de mi ka ko hu no Kofi omo say omo so akoso criminality ne na say for say AbusuaPanyin no ba betu so no ebusan say me furu no wo he na want me and provide e furu no ba bi okoko say ne de a na e furu no wo he e furu na ira de a criminal eno kra no say funu no asema mo ka no enya himfie na wo say ko dabi ahimfie dey point police station asem say ne ahimfie and na make us a criminal ayi enti no so say me furu an chem ba bi a okosi e furu na me hwe furu na we wi me furu enti provide me from me once me nwa ba me the enti America say onko na hon se he ebia ni say since cancel.com got in what was the ground and as almost inviting there was no ground so what can say onko na no mu deal no onko na no mu deal no omo some sort of power abani a omo de ye no maybe from enti na America say onko na nanim first and so na what na mo bi obetu no no call explain enko kan bibia antre no say the be ya obenya sa power kakra nya ni nyina Pakoso hene no so enyo ono no so yeah say no na make us so no ni wo sisi enti say obetimi na kasa no no a chen say e bia me ni asuna si kasa kono ko hu nana we na mo ka say ni say tre no na se bibi ko a mo frɛ me na mensumen ka anasa me di kan frɛ no into the call masuma me ma room na mpabo achoko na ko hu no na ka bibi a kyerɛ no obedi wanim no akɔ so atiase just said the right thing must be done. That's all we the upon said the right thing is done. Not a normal for the right channel. Said the bay and the base. Yeah, in Africa. So one provide body now and why a criminal it's the same no young court to a young who ye. It is a body no want me and provide body in the any police case. That's a police case. And yeah, him for
Enti no. Me patch comment section who we dey na man for yeah you who dey omo ye. No. Be o mo say. Transform one comment one man for that man for na normal na. Oh, anya so omo na be try say for na yes ade no. Why no? Show mo so da mo to am na fake as a fake kwa phone as a fake account for no. Normal. ODP and oh, na omo ko anya we dey say. Enjoy the oh yeah. Okay, Kasa. Good morning. Me na mada o na me tie say mo get ka na say. Go for okay fine me so me asante me fi kuma setafo. Na e friend say me so me kro me yi ohene sem ne ya yi wo honom ne ya. But akwa ye say ye mpanifo no unse ye mpanifo ne o ma amoaye kakra bi ma amoaye. On ti say knafo no mo boy kakra me appreciate wo kakra. To say obi ani hu a wo kan krani bi ho asem bone appreciate you mo appreciate wo mo kwayi wo mutuma Na me nti ase no I dey appreciate because obi ko baby say your person ye celebration of number yi no man plan na bra ma me kasa nwim pacho wa ka wo de am so me dabi ma ko say na me nya was ma wo ka na me ka yes ma ka me de Mama moy because if any say So obinya to bo aso de mane nkasa mi why. Ayo so because why am na nkasa. Ode ya besi wo say abetwa ne de ala kata na nim no man enya asante fa mamre. Na senya ya ne yesuma na so o meye sa. No akwaje ne bribe e wo ne grofo ho no. Kanyine bisu asante mani mu asa ko so so ka chese de oye no enya ya mamre no de oye. Kanyine bi ko bi. Santini ayi bi ko bi. Ma montehwe. Because we want to go obi obi from so the same thing no. So man answer sad dey ya. The same thing be ko so sa. Omo de say wa we e wo de ko wo mu afie wo mu si wo mu funu nti wo say wo mu funa ye de si ehunu yi na omu nkotutu mfa nhwa asase ase wo ho nti we de say wo si e nti da so che say AbusuaPanyin boni a wadi ni ya nti wo maka mana to say hwe mu din sa atisa be kasa wo ya ba de boni na AbusuaPanyin boni a wadi wonu ana abusuafo ne ne nkasa wo mu na si wo mu si na na meba akasa otumfo ti ompanyin bia no ka che say masaja akasa na oka na otumfa nya hwe atisa ko obi ompanyin oje mi ya ba mi bisa question one answer you me say de boni no di atia ofisika otumfo ya de we no asa embusa sa question no unim de AbusuaPanyin na ye unim oh da bi tie da me kan no asema ye kan mo ntiasi tobo won say tobo wonu ani kuro mama mele no wase na say na AbusuaPanyin die no say be ko ba bia because AbusuaPanyin ti be obi abitima ye bi ye kuro mu ye wa AbusuaPanyin obi e kuro bia so na AbusuaPanyin me nyecha AbusuaPanyin me ko Ghana ye di AbusuaPanyin kire me say na wo say manyini cho no so me na di agro but ensa nya hwe AbusuaPanyin nya e perifasi ye sua nyansani ye nsuma na mo tenten ya ma ti o ono so so na me cho why this AbusuaPanyin we say o so betima ye bi because now come ho nto be AbusuaPanyin me gra baby a me gra de no aye ba you mo kan de why you say you fan say wa sabi wa kudina ye na nani now AbusuaPanyin charge ya say na be born I just want to know say me to be AbusuaPanyin but AbusuaPanyin di boni oh me nua ba it doesn't matter so you AbusuaPanyin that question o say wa ye bi o say AbusuaPanyin o say AbusuaPanyin di AbusuaPanyin aye no and I'm say say tobo me nua ba to Eva me so tobo men fine say any opportunity when no opportunity I was just AbusuaPanyin hwe oh that be men cancer on support AbusuaPanyin on support no on support no I mean support me person what say what you na obi Ghana bi anybody AbusuaPanyin ya emusa za question no me ya me o ka so obi anyim ne wa dey no ya against asantemaya na say o too for friend amanda na o Ghana asantemaya na o say no metumi aka obi so be answer question be pacho metumi aka kakra
Kasa, Pacho. And same way I can, and I think say, as some shots, Yea, Ghana, and I may make a semi patcho me a bruni, and so baby, I'm and me defend it as anti me patcho. As some shots, not yen, I drain say, Lumba, onye AbusuaPanyin no nko adea oye asante man edea yen ya ye na ye wa chire sa na ye hu no ye be hu When ni I se you who no. me pacho wa me nka kakra me ya ye wa chire ni ye be hu se Lumba onye abusua ono na abusua wo free mu enko adea because Lumba na be ye ewiase nyina adea ena nyame nchaade obefree asanteman mu enti obefree asanteman ye nyina expect bibi say Lumba body ana Lumba na yie ho ntoto ye nyina no nyame adom oye de hia ofifiem a otumfo ana say nana me bodin a me bre me ho ase ana say manhia ensa ewo Lumba ayem yen ya ye wa chimpa choma dwentre na metro no sa na enti na ne ma ye hu ni se de ye kekan ye be hu serve amanhia ewo tumi ewo bibia wo Lumba yeso yen jai ma Lumba abusua because animonyamba ana bibia eye kama ba ebama asanteman because eho na ofri ena ye nyina ye nim se otimi di akunya ewo ni kuro na ofri so nti ye be hu se eye manhia ade na aba enti ye nyina ye to ye ni e de ko manhia se manhia de obeka afa Lumba aye ho no ena ye fa na AbusuaPanyin ana enuama ana sa abusua ne me sa na me hu no na ye minim se omono eni tumi ewo so because ye to ye ni a Lumba enyoma oboma ye nana mabo memuase ye hu se oda manhia akoma so because the nipa be ye animonyam bia ese Lumba je edema asante no oje ma asante tini ye de enim se oye asante de hia konkran na asante eni papa ne ho agro enti edru ba bia ye jai bibia de share sa AbusuaPanyin nsa ema ne bedi ni mema asem nyame anim ya ye wa chire no ebe ye ya kakra because ni anim say asante betu ne nan e de asi ho emfa tumi nse AbusuaPanyin nsa ewo mu se Lumba afra abusuam ana o AbusuaPanyin ye hu se AbusuaPanyin no ade we ya beto ho no eye wiase nyina de ye ni hwe ewiase nyina pese nka Lumba na yi ana na nhihye no ebe ye fefe ama obia abo kura wo free so ana se na hemfudin se nyame se enka no kura se bibi ko yie ena na yie mu ne da ye mu ne nsie ye mu eye fefe fa enka ne asante eni monyam kita ne se kim because of say oka AbusuaPanyin niema bi a enye ekire na na se oji bibi efri ni mu enti ne yenim se sa na yen ya ye wa kire na se ne yehu se na nka esenka AbusuaPanyin de ana se wom se oye AbusuaPanyin ewom nanso no Lumba nya AbusuaPanyin nko ade so obetumi di ne tumi aka se mesie no mema obi ehu no me ye na yie me de dane de bibi egu nanim na ye nji ni se AbusuaPanyin betumi agina ne tumi ono wo so se oye AbusuaPanyin agi bibi afiri kura ana oman a Lumba efiri mu ensem enti nyame se yanka no kura AbusuaPanyin momo de wadim nyame brasam de animguase aka Lumba sene na ye nyina na ye expect se asante wo honom na obetai ahwe ama ye wura na yie ama aye ahotoso na aye fefefe no sa na ye wa akire na ye hwe enti AbusuaPanyin de nyame se yanka no kure senka asante nyina be ye anokure ya AbusuaPanyin se ye wo mu so obi nkobo ne cha na so ne ye ne suban ne niema bi a waye no odi efi abeka asante nyame se yenka no kura AbusuaPanyin nipa ba akopɛ na ono ti mo ansesesi aye ka se no ye de ye ni hwe asante ye de ye ni hwe asante de o ye ne niam bone a waye nyina no onse AbusuaPanyin ono wafa ne ho adio but ye gu akire na ye fifiri baabi ye abronfo ye bibi ye de ye ni akoto asante se asante ahwe AbusuaPanyin ama na di nsemfo
Enti maami ana say papa mwa hanom. Ye besrem ye de ye free baby ye ni mu amamre. Na nso ye me de bia me kam say asante me twa asante. E free day one na me ba app we su me defend asante tie asante echi. E ya na ye bi nwa say u free abuno. Adenti na wo free pe. na ebuno for fanya asante. Fanya asante into you Me da aseme me dia ma me free makomom ni ma adwen ni me nipadua mu nyina me dra asante kese nti asem we ba ye no. Akoye se ebuno ya asante. Nwa de won pedu. Na kuro so mi free so no mo som asante. Kuro mi free so. Ya me da asante kuro ni MJ papa me ti o. MJ Pacho me ti ade ne baaye no omukosi ohene eyi meboa omukọ ho no no ohene busa omse otumfo busa omse mo hene no wo henfa ana o se no ho jojo no ana o san busa ohene foforo ana onu so anko bi ana o se ne ete sade monko sese mochi na monsamra ne ntutu bia wo bia ye ntoto wote ase Oma anko biem. Enti no onko bra, se busa penye onko. Meba, Mr. That is meba. Na wa hini tu kwan. Ohini tu kwan. Ana osi mo nkosiese mochi na mo nsamra. Na ehu de ebeye. Mienu ma omo. Ana otoma omo se mo nkosiese nti oma ye den. Oma anko biem. Wote ase se no omachi odija se de one na sifo enti nka eye lumba abusua fo no etumi se abusua peni ne ye nwamo ho bi a on peso odi obesan den abaye ne kan bia wonte ase enti eno saa no wo de opa agya wo hene no kura fo ham ne fa dwa atoko so hene bi so ne nko duro hene anim se o hene ye ba ye no ka chense nko siesie achi ne yen samra ne ye kwa ye ko siesie achi na yen samra no abusua peni ye si e ho no mabu hene anim nimtia o ma nko biem so te ase because o twa abusuape no twene twene no so onko a ye wanhifofo bebre o ho no ma abusuafo no betimi di dwa ato akomanim akoma na kwago drop nso anim enu kwa de kebe kona nim o kwa de nke nru won temsa o kwa de so mo di dwa ato no kwa koy krampa kebe kona nim straight because on na aka chawo se mo kona mo kosese mo china mo mra o te ase enti so di ko na sa anya ye a utimi di ko chia me no so se opim so se ye mra na we ye se yesi ni atwi mo ye betwi mo anim manko mabu nanim tia wo ho no first place ayin fofo na odi omachi eja wo mo no so no yenim asema omo ka kire opim so obai no omo yenim asema oye den omo ka kire no wote ase enti nipa a obetimi aye ade na malumba amana ye ne eye Pakoso hene Pakoso hene ena ese ogina mu ka chanse me eye na ye ni na esini so asana ba opimso anim na opimso ama na hemfufo no akota numbachi o ma anya senhyeche ni nyina they never did it what you say na me ntimi enfri me mabusuam ko obi abusuam ko kire ndi onye eye no kure me pa cho wa hu say ye ma me brempoma wa hu say ono ahemfie nsensem ni we no atena kwantro ma chentin onim amamere na niema ewo ho sanso kai ohunu eka ntam enonti na nko so opo obi no di na nim no okaye no santam na okaye no ye de ye nyina ye de ye rehye entem no say waka entama hunu na asere ma me okaye ma na okaye no ntam hunu na okaye na ye gidie wo mu say ekoduru wonom no ye kan say nka ya beka bibi ewo honom nanka me madwen ne say me de me nyame se yanka no madwen nyina ne say eduru honom no AbusuaPanyin anya se de wanye de ese oye ena ma me akosua brempoma so wanye se de oye enti nanka ya hemfo na omotwa na ho ahia no sa agrofo ni nyina no because of asante ani monyam ehuhia ye nti because of asante ani ni ehia ye na ye mpese ye de be ye eniema de sa profo na esenka omo no ma de da bontin me pa cho na ka esenka brempoma ne AbusuaPanyin no nananom a omo wo na eka nananom ho no omo ji bibia fro omo nsam eka se ye de ye na ye si ho because ye ni monyam ho hia ye enti ye mammo brempoma ana se AbusuaPanyin no moma ye nko fa niema bi e de asante
ebekọ oye ma na ede asante beko bibim enti mu nyina no ye de ye na yesi so ye betwens aye said ye pepe ye ebe ye ansanna MJ why ye ye se Kalumba yo hini a Kalumba yo hini a e different Kasa na beba yes. Kalumba yo hini a e different Lumba ye hini okura busuam hini hini twa oyi MJ wakasa pa nsema uka nyina ede wasema uka ye nyina ede but me kira oni ma bi mu kakra Lumba enam de nwumti wo ye nyina ye dia eye nokra na wo kana ye nyina ye dia enso sebe ofiri obi fie sene nka ayi ne nkrofo a wo so mu betumi enka ya mu omo ye ntwen na wo se ye nyina ye ko ne by force ye kotwe no ne ye ba wiase ba bia mra ho wo se ohun wo ti ase sa se kro bia so na mamre ne mra sede ye wura nomfo se I say na akose amaba ofie na wonkwan so na me ba factory be sa wonkwan asem ni nyina no de wo kana meti ase but won obi adwen mu no so no wonim de wo no so adwene se papa no pren so e ma sa ahemfo no bigini committee a omote ye no ono ko ne bankrom say okay sika e wo ho no ye be pren so na bibi uyi bibia ye nyina ye ni wom eni wo mo ka bo mu a enkam fisi asem we nyina nkanya ni se ebedu sei wono woka we na echi no beka we oye de ope omu ade so ho aha ene sebe akoba ne se nipa no a wodidi akire no so no wo ye nkrofo ene odi si ba bia we kura nkrafo yi ho wodi sika ko yi wo mu de omu ahu ne ntem no wo mu asase so wo mu mpene wo mu ti asese wo mu yensie obi wa asate nti usika na wo de ba no ono wonhwe ho ema na asase nsei ankoye adwuma enema bebre na ekoso beti yentimi mfa ni nyina mbeto abonten enti ewo mu se yahemfo no bi a papa no kura no ne kotia yesi ye de ko kire no a anu nti wo mu blackmail no ma no tida want me anya ema ne ko ba sa no enu na di sa trouble we nyina eye de enti yesra mo ma ya mo kwa mo kote ne hwe mo pantim kakra na ema no so wo mu blackmail mo oti ase mo kote no mon kan hye mo ayi mo na ma no wo mu ba wo mu nyama mo te ba ko dia na afi nkro mo ato mo na mo kote tantane da so na wo mu video mo kote enu ana wo mu di enya ho na ko se enye na na e kote ye tantan oh me dia oh yeah na min kan cho emema no wo mu nyini du ba bi a wo hu so ye nkra ye yamma ba wa ye skin ko ye nyini ye minyini ya madus mi gina hwem na me hwem ho a mi si eja sese pa de mi kunu me kwa me ma ne nhwe me ho kura so enti wunyina na eniema sesa wo abrabom ya te ase ye mpanimfo no wo mu aye mistake kakra be ni nyina afiri AbusuaPanyin ho sabe ye wura so ye frenom ayi ochia me ndi enti owo nchia me ahodo bebire no wuntimi wono no wonte asem chia me kura wo kwaka chense nana matisi se ni si ya wo no na wo ka kire no nya de ogina baabi e ka ne ho asem no enti ye wura onti ensem na ekoso no me pamcho eno so ye number 1 enti de me kan se AbusuaPanyin de wakoso damage no ene yegina mu ni ye ko ye ntokwa na emom no empanimfo se wo si achinya oda ho na okatrema ehye yensu su enlapa ya hemfo no mistake abawi yensusu enlapa wo mo wo ye din a wo mo ye mo hemfo ese yaka bi sese mi ye sure so mati bi wo mu no ena minim so ebinum a wo mo ye sa ne ma no wo mu esua nyansa na yen ya vosa for de ye no ye befa ye ho adwene ye platform so kra mi hu se nkrofo e ka ho asem ye nyan ne saa AbusuaPanyin no nam sikani a wo ta na chinti no okwa wo police ni security ni wuntimi ni police ni entwe manso enti munyai na mu de obi anka na koma nto ne yam na yenhwe de ebeko ni edi akire se nka wo se we yesi nka wo se obi ya big wo no kurom ono AbusuaPanyin wo ya big ahemfofo ono so om face wo so ya big asem we no obi a wo ya AbusuaPanyin asem kra de enya ahemfo asem just common AbusuaPanyin enye hui ono na de blage no ho na nani na so se lumbebe hu ama obi etan na wo na odi tan lumba no obenya no atete nam de aye te se ayi afa ne nwum e de akwabo baabi akogigi hu sika edi eno na ebo ne dam and the moment clock has obey send biara no kwa na say come stop from doing it
o ti ase ese abusua fo no stop no abusua no o say we do wani hwe abusua no ma they are so soft, they are so like light, they are light. Womu nyina tutu kwan na kakra na aka no ema no wa ahoden che mema no anti na AbusuaPanyin no wu ba fie ofiri mu anti oye bule ene wanya no fofofo pa wanya no mpaye ne yebo se ma mpanimfo no womu gina so de ni siye no womu aso be gina so na womu ayedai womu yi na firi so womu yi ni firi so a nyame ya adoma na de womu de ne beba no ono no so no ebi ye sure so ye benya nyansani bi te se ne wofa na owu ya womu aboni din agba no no so African what the air canon African what the air canon enti no de make kosi ni se Mate da ya fe na bete Mate ba oni ntumo no mate ba oni ntumo se tu AbusuaPanyin wi a na ko ya asem we na ensi na mi wi a ma so a challenge mo sese no se ye yi ni free ho na foforo no beba no wonu na natumi nyina ko hye ne nsa wonu kura na betimi ne nkran na combine no manya chance akohodum na wo ma ahia no ma hu kwan kura wo nam so a wo mun sabe kan kodwofo sufunu na so wo de ne beba Pakoso wo de ne beba ba bi e wo se ye de ne ba na je so wo de na ba na ye kohwe so a e wo se ye bie ne so a ye DNA e make sure say ye kodwofo su because de esikafo na guo no plan e say ye pese ye de ne ye showcase na nkrofo behwe ne de giska no eno na akoso sa trouble we na AbusuaPanyin kra no enkranfo ne be fra na mana ko mu ahimfie ho won be fra wonso odi to me obeko eso oko eso oko eno de ebi ntimi nka ho asem because mi ni so enkranfo fra na mana ko mu ahimfie ana na yenso ntimi fra na mana ma ahimfie na eden wo mesie bibia wo betie den ho de en fra no be den wo ahimfie ho wo mesie bibia wo ahimfie yin disia sama meka ya papa o ma mesie o bu akwa o se gwa na to so ya mpia ekeka nko sasem wo na ebu akwa kura nkaso wo mfa so sin se obesie ni wo ayi Legon ebu akwa de so sole ya na nko akogina ono ahwe se de funu na si ko enti no eno de onsie ne wa ahemmobo ano na onsie ne wa ashan eno onsie Africa de nani abre but any brand no enye a reason to say the gidi o ye fa gidi ni asem no say ye the fair AbusuaPanyin because there's almost fair AbusuaPanyin last bi ni ewura ka asem bi ewura say tete atwam first ya ne ye kontokwa wall tokwa no atwam ene ye wo computer well the promise ewura ene wate ne ma bi ase enka first na nka wo tumi so obekasa monkonkwo chene mra enka ye betwa ne nsa mami enka doma hine kwa enka ni tiko enka wo ye kura ache what you say na we no me pacho me weji me biswi kasaka kra me ncheke mu kasa in kind hini ni AbusuaPanyin bi ni asem on friend wo baby a so si osie ni won kran e wo lumba fie ho nkran yan sie nipa wo ni fie ye wo mra ya mo ye fe ni se wuro mo ni asafo ache ni gboku wuro mo kwa akohwe se ampa so sie lumba wo fie ho a ye betu without authority obi yi nefunu nefi o because in krasasi so obi a wato asasi won kran bia no wo kan ye se ye de lisiu bia ye de lisi bia ye bia auto die ye de lisi no for you not to do any like nyawu pe enti na wo consider ya wo uji permit e ma ye ma approval say okay then na wo si no for the ye friend say environment into AbusuaPanyin so de ni paya de a sesi a ne omo hwehwe ame se sesi a se na enu aton no mko akodi nsejuma no e na ye ni ye friend say wuro mo efo ni ka kire omo se sesi a na asem na koda ni police case into aba na asem no omo de police afa de sesi asem na koda ni police ye ni ye friend mi na de enam say ayi despite na see a police station here ye ne dia nti see on sa koda ni police case ono no tum wo efie eya me say your friend say papa na be kasa ni councilor report no ono no sihini ono osihini what you say ono aka tro mo say
police ni to be one crime. Ye de mra eye adwuma mo ba se wo ye wo go we ni kan se me ye nia me pa yesu ye be ye nia ye pa kire se assassin ye di na edi ma wo se fasi police station before police station we be ba na ye ankasa ye wo mra dida ye wo amamra su dida enye sa police ni amemre mra ya hye e ba be say ye amamre na say na say omo AbusuaPanyin no so mo invite no busan say I am pass we sua efru no wo no ana Obu amamre so. aha enti so omo friend wa hifio no mo busan to na no le busan say ne yate AbusuaPanyin he is not even welcome say no ye investigation he is not even welcome to any palace but me pa say emremu no that's why you should have been na pacho me brother duma no ji ye no mo fi say ye kro mu Ghana enka emra ene amamre ene ye dey ye nim say tutu nyina no ye die bu o man no mo hwe AbusuaPanyin anamo awotua amamre kwan so watia baby ntwaye at the same time emra kwan so ye dey ntwaye to adentina o mo hwe amamre so no omo fa no ye ntwena so and at the same time emra kwan no they bo se sabe ba they want to find out emra kwan so no ye mfra AbusuaPanyin ne momo no omo hwe se obi ko kan te say the cancel to no ko kan ye dia musma friend in the police for no say mutie social media say me koso ana na me kan say police station ho no yidia na say anase na nanom so no omutie ne koso no ana na koso ya no bi ka asem say ye na nanom perifo no anye antutu ne me ya sometimes obi kasa na so o block no anye ye nka ye na panu on block obi aye on block obi aye me ba on block obi aye no kuke ye ni tiasem na ye besre o se ko ba se ayi fonkitwa na nanom bi na otufo de mitumi bi amawo mo no to mu ye ne mabina se nya anye tambia na otufo de baba kan masimo ye na omudi ye so no ene se ye de ye me ni bru omo so tere be ya wo gibi tinto ya ayiwo so mo kan no mo kasa ahemfo nketwa na me ni problem na om do wa mo asam ko otufo so dia me wo problem pa ejino se ye na natia and I feel the no true my because my fine mom yes because that's where that's what musu na my ko true food if you share na just imagine say AbusuaPanyin to ko jina be ko ka say you know bit me to so true for say be say no what so power chair wo mo nti wo mo na wo so mo ni diele nana so nti enti no you shouldn't use our emotions yeah Nana, I didn't respect man, so don't be able to respect man. No too for the one year, but I can't on him for kitchen on a come. Eva, Pakoso hene, side any nyano, Pakoso hene na odi mu tentamo. Pakoso na dia fansa Pakoso na papa na want to do no na mo so tie bia. E do you been to me, say Pakoso na so. Na say ya kan mo tie. Ya say Pakoso hene. Pakoso hene ya ka sa asem na. Ya ahimfu be wo honom. Ya kan nya Pakoso hene nko. Ye do ya. Enti bantuma hene ntimi fa na no ma metutum. What I say? Enti se Pakoso no eyesuta hene. Of a worker sapade maybe e been doing it enti say ye tuwe me. Say obi tie ne patem. Na say bia wo ye ne amon hu sem bi na say ne mantam na wote no. Ne perifo on kan hu hwe a o hene bi titiro na say ne patitiro bi o wo ma ga na mu ana ye aka man mu no. Eni so wote ayi kuro yi so ye friend say. Ya baifofo kuro yi ni. Ayi da bia wote abuapa. Are na bua kwa hene won kasa eh ya kwa fo no ba ku na me wo mo ya baifo menye misuru se ma twema nso wo ho na me kan ntino de na ye nua ba na oso ye nkan ni kan de fine sisi no amamre kwa so one friend boni bi anim ba amamre mo no
Bra. Esen ka mo friend to na no. Mama friend, there's nothing wrong. No, who has so much to know? Me all trances. I don't know explain your mama say. Abusua penny all trances inti. Ni hu hia se obebe ahemfie. Yeah, that's right. Obrega na wonu na wo nu okitafu no no. Enti wonu mom kura na wose wo mu bisa no. For your information no. Ni omo mutane chi no. Eko hu la manche. La manche ka kire om say baby. We eyankre ni nyina say asase na yesi no kura na ye memedia baby yesi no ye lafo dia. Adie be ntina mo ko hu no. Adie be ntira. Exactly. O say baby asem na dru no de yentumi prepare so sa. Yentumi prepare so sa because aginsem ni nyina so ye nipa ba akofo. Omo de sika koma no so baby because oye sample a youth no wo no betime yini na se pabo because asem na social media asem when I think of the bia Roman father I mean onu ane beko onu ane Messi o embenfo sister awoka akoye no Aditina papa na nana no omo discard ba one friend nantie no na ka mo ntwa video we say okay what discard ba twen ba the person that say be say we do na wa be only me good penny mass let get say ba say me bawo enye friend say no de enyina na enim say omo de beko enye mnante hini mpo na ni we mu twa picture nkan krofo be gi hu echi ne say wan ko gamancha nkasa ho me bo omo nye sa baby omo nguni mpeni masi ba necessary omo ye no dom beye ye that the lumba se me ye consume na no enye se mfa ye hu ba omo ntumi fo omo no ntum be pa ne baby o community crime ne say o ka so see ni wo mi fie no who gave you that authority eno na make no That's why I know how my phone chance here no. I said, yeah, boga mancha hinu wa baso. Ya be say what I say. But the way I'm for see can someone I said, I don't know. Me what the way I mean say expressing me. Obi ya de na so bi bona baso. Yeah, no, Obi can say wrong. Obi can say wrong. Obi can say wrong. Asani ba ye obi can say wrong. Obi anka so wo ya de what he did. Obi ya de ye kire say asase na omu sie so no na wo mo ka so yi ni wura e ka mo nti ase kakra mo de mo ye huhu mo sa mo amo wo so ye ano kwa na me ka kire mo no na ma ya ka so aye boni o ma ya dia sisi no asem mfiti ase ni ade nyina no ade ade e pesa prosifo ye na wo hene ne ye no ade ade e pesa prosifo ye e na wo hene na ye nese na ni asem na da won sisi ya ade mo kan cha prosifo ye no mo try ade amamre na me ka ho asem ye tie nyina ya efiri nura bepem na ya bo ma ba so saa se we die wo hene na ya ade because na mamre kwa so de wo ye na duma ye nim se bribe boko enso ye ka se wo mo de wo mo nyi ampa so wa anyi e na wa baba wo ya bekan papa no ni captain we Mr. Ruthlot echo a radio station ho no mo no onu no tihini onu no fe ni jaseche onu no wo se bra no obetena se okasa ye pa samu tie ni ya wo ka ba bi kura se AbusuaPanyin nasem no te se nkate ade esua enti won de eno de ye otumfo na beka ho asem wono sabe wotenkran enso wo kasa wo hu ne nsem a wo kan amusi ana mo ye gugwa mo nyina wo ayi ye friends eh wuli what you say ana sisi na yenti asese ahini na yenti asese ahini ekoso Ghana sisi no obi apese ne de ye de opagyamu na ni munyam ye de e ba ne diem eni kwa se bete William Willie emra ye kamra asem yi ba ye won se e court e na court ne so mu na abedu sese bra ha wo so obi gina baabi no wo gine ho safo hene na so ka se ade we no obi antimi nye entumi ge se ye wura me fi se nye kasa bia e nwanwa ntino ye bebo ni twoboi ye beti ya enka bi
Nana ko se enka se enya se bia mo mo da enka bi da me maame no. We ni first about yes ade no. Nana ko se enka bi da me maame no na asemo dia enka bi da me pa che wani die mu. Nipa ye ni amo hu se wo se efra ne tan wo se nye ade bi ye yi. AbusuaPanyin do the some ba o. They say efra ne atian no because say me na make kan me AbusuaPanyin wo sa. The way AbusuaPanyin ye ne dia no wan hwe entoko a odi be ba nipa bi ntam no. Willie bibia betwa wukuada ye betu no eno na fa asem fa na asem koda ye tu na won ko jaba bi say AbusuaPanyin aniamo ho pa no wo ye na ye aniamo ho sempa ye ka aniamo ho ade a wani da ho pa na wo ye no wa hyeda no watoto na ni awe no opesu oku asante ni mase sika bi na wanyanti e wo abusuafo abusuafo mechiachia mo bepacho mechiachia mo bepacho mo meka bi kakara mensifo mesra mo ni de metie mo ache na nyamie nu nokre ai nokre da ho mienka na yenua ba ma bi e wo so wasi e na yi se bra kofi so na na kusua sebi enya ya santefo ba bia nokre da me fanto metie mo ache de enya na enye sebi yenya ya santefo yenya na enye hwe de be mesra mo ni die se be bia nokre to me dia to de ama ga na enye yi se sebi obrempo bi ya de yentimi nka amamre ya de bi na enya yentimi nka sebi ya santefo nti na entweche se dia e ko nya ntimi ensekere ya se adua sankana ede na apostle enye mesro ma mekasa obi kasa openi mesro ma mekasa e wani mesro ma mekasa me pa acha wani dim mesro ade kasa me yu ano hwede atie ne se de AbusuaPanyin yen enye sebi tetemle na ko di fi aka santemai tetemle na ke betwa le su efra santemai eti kakra me pesa me kan se AbusuaPanyin ya wodi ye na otumfuo din ena ewa wa no bon ho safo he ohene ba media sori a wodi ye na otu na anu akwata na abaya bi wo entro wo twa wodi ye na otumfuo ena e bon ho safo he sebi okwata YouTube wodi ye na otumfuo din ekatetemle na be fan sai ha abrante eka ye na otumfuo kra ka ahemfu ketwa de bi e be sori se hey abrante ye mprema e fa wo na ye na anim ye fom ke be twe o mo aso nanso utie na anu enkra utie de boy ne kaya wo se mutimi fa mo boyi fa enfri kuma se fa mankran ho mo sole a na sebi mo de na e bom ho safo hene e pese wo de fi be ka otumfo ti ne baby na e bi on pen wasem na hemfo sebi obi free baby no de ni din no e din so ne hwede AbusuaPanyin ye na anu o se AbusuaPanyin ha ye sin ko e meyiye ye na se o ma cholete se o mo senim odi tumi na eya ade se ya ma me kwan se me ko katetemle na ka oni di tikure no akasantele eti no de no kweta na de ato na ma echirimafo na ti yehu se de AbusuaPanyin ye no ye nyina ya santefo be ofi Pakoso ya santini ofi kura bi ase ni nyina so na otufu ase eti AbusuaPanyin ye no de enye ye ti bia chirechirima na me hu se da bi AbusuaPanyin keka ko na ho atoro enye ti yesekire se aduasa ne nka na obi wo ho na so nya santini mpo na ote wo na osua ba mra na da sante de omunchi nkwasasem na ye de se so sa anyuma we so de musuo media aba mimi hu ne se ye na otufo ko ye din se ohun sa de AbusuaPanyin ye musu sem ete bia na no wo pani wie mante eti de wo ye nya ahemfo keto no so a sa ma hene da de so aba hene antwa ye ekodi omunsem a omudi mra kwa so ewie sa nyamra sem enye etie na ana papa ya ade na enye na se bi wo se papa betwa uti a ko anu tuma na da bi ye de sa chichi kura emomai bo ye enye na enye ye nka no kure enche na echirimafo ni nsua sa ade we to sini AbusuaPanyin de wo ye na be tu wo na AbusuaPanyin de wo ye na ho atro na fia na otu mfodi fa eni anyabrasam wote ye na otu odwe ne ho ye na obu ne ho ada na episode asantime shi fo busa adan eti de AbusuaPanyin wo ye no se me bana ka me say I was like de chiri de via e dey ne kwa wo de bo de hosafo ndi se wo no e ka se chiri de via
Mama na say mama akoso me ne mama akoso obi an support abusuapani ye nua bias mo kai ni pese pelifo a na na akoso a ane ye bra panya na okasa pese mi bisa mo say edume bi mo ka bi bisa abusuapani ne ma na wo ye na ye o wa abusuamo enti abusuamo asem edume bi a tete na etim ka te ye twa obi asuo no e kwa be so mo fa sa ade nti say obi ye bone bi wo na abusuamo a na say wo hin kura o ekrofiri so wo hin na afara amakra na nanom kwa be no so wo fa so etimi ma etwa sa nipa no su ana so twa fata ye de ma nipa no ana say ni kromo no betwa na su Dabi o wo bu amasampa cho wada roma opeli mi pacho wo fi ye say am somebody e kan wa hasa no ada so na pe kan say ayi kampa me so si pomo why you know too for cast o wa da adwuma ni nyina agbo no so ayefra aka ne ho asia no wo mutiri mo nte mo me ka no kore na say sister obi ba be dia nipa no obesai no osai say okun owuo ogina ma asante eti se nipa no bana say wonye na yiye so ai wase etimi di nifa ma ne etu ni frade no so abisa ojema kana mo ma yankasa kakra ya bro ya so ni ama mo me say ojemu kra na ene no sai fofo na no mo bisa ne nyina no mo koma no kwa omo sika die na yo mo de omo koma no kwa ene nkura die ene ya mo de so mo kote dabont on se asem ni kwadru nkran no ye nyina expect say gamanche ebeye bibi afa ho se obi expectation or expect no say enam gamanche so ti bibi betimi asi na ye die mufuo no kra na ye ntimi anya de ti ye expect obi so obi na ekoye bibi ba ye o say gamanche nyine no wono say asem no wono ye sie no nipa no ti bia koye no obi expect say wonye ne but ye so de ya ma ye hu say abusuapani wono no efunu ko de ba aya boduaba ye ntimi ankɔhyen no ye ntimi ankɔhyen no ya to safara sa ada na wa himfie ta mafuru da ho no masa wasanso de na dwe kamera lens ni kata no so no ɔsɛ papa no wasanso de na abusuapani sa de na dwe biti nkrɔfo ebe yi na ase eba bonsa sa agisika akɔ owie ne wada kwani ebe na ya soja for the police for twa park ho ahia ade edie na ma adanse ba beda na akosia ade nana ena adanse ba beda ho se papa no kra no tambe na sa no mo ye yi okwanyi fie so na penifo no say man fans two pack enwa abusuapani na spokesperson say yesie na nsa ne ye yi no na nu boy na num no sa akwa na nanim tantan so de tebo atoache no wono wo se yesie ansakra ne ye yi ni nanum kasa no oh let say wo no wo di the whole asante anim abutu for man kasa wo di from best coming crofo wo bu chapen wo di from best coming crofo asa be gye crofo sika wo ye kromfo ankasa se show krowura otu from na me bowi mu asma wo se kan ayefo na twa no ho ahia ama se obi a tane na ni afiri wo no mo de emu ya wotu wan wana wo de won kan bi sa se mesra me ka o me pamacho manu fuma mo fancha me enti se sia no apart from se so oti kro no se bibi hawa minim sa ayemfo wo ho na otumfo de na asma ne tumi ama o mo so o mo hwenka enti se nya ahensam de a bibi hawa yentimi fa nkwa ahemfie koka na ana se ahensam kwa na o mu di anya ahensam kwa na o mu di wo ho no mo by say go to the right channel o mo tusu na wo kwa ya nka asem nti se ebe ne de papa sa asama akonya na nkasa na asama akonya no ne pa cho do host program no onyi nsi from why madam Roma metimi nye my way me makoma ye me ya ndi ga wa fufu mo mi antro koma ina na ma akoma ye o